laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓe julɓe teddu e miɗo salmina on salminango islam ɗo wiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. no haray no famirɗen noon enen ɗo fof hino woodi ko tagira ɗe ɗulle ko fi rewgol allah subhanahu wa taala. rewgol allah karamo koɓe ɗaɓɓitaɓen ɓe wi ko wiyete dewal ko kala ko allah yiɗi yarli, foti ko golle, foti ko konngol, kala ko tawi allah no yiɗi yarli e ko neɗɗo waɗata ko aduna ɗo, noon ko dewal wiyete. joni noon e nder dewe ɗen en faami jikkuji ɗin no naati toon, mana huwodira ɗen fof hino naati toon, wa kadhalika mana ko hay miijoji moƴƴi ɗin hino wawi natude ka dewal si tawi anniye on moƴƴi. haray noon ko duwaɗo yewde ɗo fi muɗum ko fi honɗum, ko fi ko honno mayɗo lootirte. eɗen andi en fab en tagama tagegol ngol kaka mayde iwi, lasili on ko mayde nden, lasili on ko mayde nden. donc ko fi honno tawiri lasili on ko mayde nden, jomirawo subhanahu wa taala o wi e suratul mulk ko halaqal mawta wal hayat, ko mayde ada tagede si gurdam wooda. mana ko holliri en gurdam ko mayde nden par ce que ko e mayre sorta ko wiyete wurgol ko yiltite toon kadi wonta kadi maayi. hakaza fil haqiqa ado neɗɗo on oto woodede hari ko o mayɗo, o hottay kadi ka mayde. joni noon l'islam ala hay hunde ko teddini fi ibnu adama hewti kaɗo dina meɗen. e yiyay joni kaɗo dina ka wondi taho e neɗɗo on bi fewndo taho baabe makko resata yumma makko, ka yeeti en ko honno on tigi ɗaɓɓiroyta o sonnajo ɗo, ɗum ɗon feƴƴi. dina kan ka yeeti en ko honno o wondirta e sonnajo on. si woni ɓiɗɗo ari arde mum ko honno ndu reedu ɗo wondirte ha jibine, si o jibinama kanko ɓiɗɗo heeɓiɗo ɗon on ko honno o ne'irte fuɗɗori e toɓɓugol mo, heeɓi e jonnugol mo inde. non l'islam on hino jokki mo ha eyo siko gorko so janɗi o sunnine, eyo o janne o jombane, ɗimpiji fab l'islam on hino jokki. wonde makko kadi ha so woni responsable o fawama, mana ko gasta wonde fof islam on hino ɓawa makko. foti ko yo wonu jannowo ma ko yo wonu wallitotoɗo yimɓe, pijini fof l'islam on hino ɓawa makko. nabide makko kadi noon ha tawi so o maayi l'islam yiltaki, l'islam hino jokki mo kadi, hino jokkimo jokkidimo kadi honɗum ko wiyete kon civilisation, ko wiyete pinal laaɓal. puisque sina si goɗɗo maayi ala ko looti on ɗo e yaahi, wona ɗona ɓeede ombitoye e ngayka. kono l'islam wi la, ko ma o loote, ko ma waɗane coñci ɓurɗi laaɓude coñci ɗin ko dane, ko ma waɗane parfum. en andi dina hino hittini fi ibnu adama. si woni ɗen andi ko ɓuri hittude e ñalande e neɗɗo on julɗo ko iidije ɗen. ɓe wiya ƴettu coñci ɓurɗe laɓede ɓornoɗa, dara parfum ɓurɗo e urude waɗa, coñci ɗin kadi no yiɗa har ko kesi. subhanallah. l'islam dartay kadi ñande on tigui faati wi nden ñande kadi no yiɗa yo ɓorno coñci kesi, no yiɗa yo loote ha laaɓa pos, no yiɗa yo o waɗe kadi parfum, so wona ɓe ka ngayka makko. donc on noon lootugol fure hino mari sunan wa adab wa ahkam, hino mari ñawoje, hino mari neediji, hino mari mana sunnaji, piiji bus hino nder ton. lakin ko adimi feƴƴude mi lando ko mbo looti fure hara moɓɓen tawaka enen illi ɗo on ko mbo looti fure.
est ce que si lootuɗo fureno ga towno honɗo jayid en andi ala kulli hal haray ɗum ɗon kadi koko duwaɗen famugol. Imagine yo Allah dandu si goɗɗo maayi ɗo hande tawi julɓe ko enen ɗo lutti ɓe wi en lootu fure on andi erreur waɗay hara mawɓe mi wi tawaka enen sewɓe on andi Allah waɗay par ce que en fop en fottani ɗo alhaali holliri wonde en lootali fule ha hande e hille koko hanɗen janngude noon ko hanuɗen andude par ce que gandata ko honto arrivata par ce que mi yiyato goɗɗum ko ɓuri handude e lootugol fure ko baaba makko e ben makko mawɗo non donc ko nder suudu ɗum duwa lootude fure o ɗum woni priorité kono noon ma al asaf ɓay hande hiɗen mari jiyaɓe Allah tawa ɓe kañum kadi no waɗɗum ɗon golle mum ɗen ino wakkilani wono imagine si sifa ɓen ala hay no hulɓini te wallahi lootugol mayɗo pour en début ko hunde hulɓininde no ko gorguno buyno ɗo si ɓe looti mayɗo nden ñande taw ɓe ɗahantako no anda neɗɗo fof maayay la shakka kono si a wonde ibnu adama ha o woni fure haray a hulimo haray ko wiyete ko noon Allah tagiri wiyete fure kon no mari miri no hulɓini par ce que ruhu ala toon hande kadi donc joni noon kon ɗon neɗɗo ko honno o lootirte wonnen e yewtude haray hadisaji nelaɗo sallallah alih wa sallam no ari e muɗum donc haray ko honno o lootirte mi ƴetti e yewtere nde sifani en mum cheikhuɓe men ɓen ka fatawa allujunatu daima yewtere nde juuta laren ko honɗum ɓen ɗo sifi ko honno fure lootirte ɓe inni bidaya tan no hanani kala lootowo mayɗo an yabda'a bi satri awratihi wujuban yo fuɗɗor suumugol awra makko kono on ɗum no mayɗo on taw en wallintamo ka leydi ɗo ni la wono ka leyɗe ga no waɗa ko honto mayɗo on wawete wallinede e hortabal si ngal tabal ala en wolora e fiiɗo fiika meɗen fof koyo ndaare ka towti en tout cas ka o wallinte ɗon hara so ndiyan hibbama makko ɗan si oya e ley harnaka o loƴoto e majjam ma ka waɗa wontata loope koyo ndaare ka towti ka o dewte woɓɓe ɓen ka meɗen koye hoore peccal ɓe lottamo donc ala kulli haal koyo ndaare tabal ka o gaste wallinede so wallinama ka hoore tabal ɗon ko honɗum duwa adade waɗede o ɓorte coñci makko ɗi o watti ɗin siko coñci labtane ɗin siko coñci makko o maydi ɗin non itte ittugol ɗin coñci ko mata o ndaare soit wudere ma en tout cas linsere danere tekkude tawa awra makko yiyata ko dewte ili ka wudde heeɓi ka koppi mouvement on fof nde no waɗe ko ma ɗum ɗon hara hino dewta ɗon subhanallah e l'islam yiiɗa julɗo hay kaw ma eɗo nayo wirtu few yiwgol awra makko on ko formellement interdit ko yo ɗon on suume ili koppi ɗin heeɓi ɗum on ko tournete fo nde mo yiltidire ko ɗum waɗi aaden goto pet ko difficilement lootirta mayɗo ma o heɓa ko joganomo wano lincum kun ɗon kun jogue fi honum nde oyano tourné hara alhaali makko on hino suuɗi ɗum ɗon ko priorité wiɗen son tigui wallinama o ittama coñci ɗin tawa himo suuma awra on hooti honɗum ko addete waɗede ɗon reedu makko ndun o wawi waso o ɓantete seeɗa wawa sa joɗɗinaymo gokkunni tamboɗamo ɗon ñoƴƴa reedu ndun jippina ley doyi har kadi na ñoƴƴugol moƴƴo ko fi on woni hikma e ɗum ɗon ko fi kala ko lutti ka reedu makko ko tawata hino hani yaltude ko yaltu fi yo naɓe ka gabru hara himo laaɓi si ɗum ɗon waɗama ha gasi ko honɗum duwa hikkude ɗon ko waɗugol joni ganwol fewdo tawi hari gan ala hari ko linsere hana haɓɓede ka jungo on tigui naɓa jungo o naɓida e catalum ndiyan ma verre ndiyan ma a ko ɗuma lootor ɗon o sorna sengole ka lincum ka wiɗen ka awra o yaw wonton o naɓa jungo ngon hara ndiyan ɗan no yahorde o loota awra makko on nokkelli ndi ɗino
kono hina yo yiw hina kadi yo memir ndu ɓandu makko ɗo awra gorko on few ko yo taw himo waɗi linsere makko ma ɗum gawwol o naɓa noon ndiyan ɗan ley o loota oya mana ley on taw ha o laaɓa si ɗum ɗon feƴƴi ko hundum duwa hikkugol ɗon ko yo o salligumo salligama wastawi o juuloye woni soɗugol ngol a wata soɗude juuɗe makko ɗen kono a ƴetta ndiyan ɗan a loota ngoɗo salligamo yani no wawruɗa o ha tigi tigi on tigi timmina salligugol mo ngol to on tigi gayni ɗum no wodi ko wiyete sidre bitkaji arabu ɓen ɗo fop ɗum hino yeeye koko wawa ceɓe kono lasli mum on ko sabunde urunde hiɓe wiya ɗum ka men tiiri ɗum ɗon fop ndiyam waɗe e siyowal on sidre ɗon waɗe ton sa waɗi ni a fukkiki ha ƴufay moƴƴa noon ko comme sabunde si ƴufi ha siyowal ngal heewi tew acca ɗum non on tigi ƴetta ndiyan ɗan o wuyɓa mo seeɗa o loota kine ɗen seeɗa mais na yo lowton nde ko o lootu tun seeɗa ɗum kadi fop ɓe inni no hani hara himo waɗi gang ma himo haɓɓi linsere ka juuɗe ma wona ñiddingol mayɗon nde kono ko noon ɓe sifori ɓe inni ko yustahabbu no yiɗa e hannde o salligimo o looti hunduko kon o looti kine makko ɗen donc haray o fuɗɗora hon ɗum o gera o loota sengo mayɗo on ñaamo ngon laabi tati o gera o loota sengo o yanano ngon laabi tati o jippina o loota haka koyɗe so looti laabi ɗiɗi tammum ɗum o waɗa sidre on si henanimo ɗo laaɓi yoni o henanalimo o lootitamo naya ɓum même chose toujours o loota hawɗen o waɗa ñaamu ngon ɗo o waɗa nano ngon ɗo si henanalimo o waɗa jowi ɗon karamo ko ɓen ɓuri yidde 5 fois si henanalimo o waɗa jeego si henanalimo o waɗa jeeɗiɗi etc haka o tañƴini o ya laaɓi o si ɗum gasi o ƴetta parfum hino no wowla façon parfum wiyeteɗo alhana no wowla on kamen ko parfum bismillahi ma duwawul janna ɓe waɗata ala kulli haali parfum o wujanamo ɗo o wuja sengo ka leynoki ɗo o wuja fewndo ka koppi o wuja fewndo ka teppe leydi o wuja kadi fewndo ka reedu ɗo so o wuji ɗum ha o gayni toujours o ndaara si tawi hino woodi ɗon wawɓe mo wallude awa si ala techniquement o ara becce may ɗon o gera ha o ɓannata kasangeji ɗin joni ɗi tati hara hiɗi juuti ko on woni on kasangeji ko manawa daraje tati weƴƴitete ka hoore tabal weƴƴita ndeya dewta ndeya objectif on kon ko fiyo tekku mais hara si mayɗo ruulama e majji o huttitay ko ɗum woni sarti kasange on kamen hiɓe ño'a kono ño'ugol ngol principalement tabita en wiyata noon ko ella ala e mum kadi ko liñce tati tun kese pul daneje peng haray ɗe tekki weƴƴitete ka hoore tabal siko sonnajo ko dolokke taw o ɓornete spécial ño'aɗo o waɗane liñce ɗen ha timma joyi subhanallah entre parenthèse ndaare ɗo kadi sonnajo on fi oɗo ko sonnajo Allah no teddini gorko nokkeli buy waɗimo privilège idi worɓe ɓen nonno ɓuri rewɓe ɓen kono ɗo o jonna kanko coñci joyi ko fi on no fiita forme makko on yiyo fes fi yo surro fes donc o ruule e ɗum ɗo kanko sonnajo on joni noon exemple on ko e gorko wonnuɗen jonnude si en addimo himo waali ka tabal ɗo o ɓantire ni ɓanniramo ga mana beccal ngal kasange o weƴƴite fewndo ɓaawo makko ngon o puusire ni o walto ka hoore kasange o towne kasange on hettora leyga si hettike lefol hikkingol ngol e ɓanndu makko ndu dewte sengo ñaamu ngon ɗo
ngosengo to kadi pooɗe adde mana o ruulewa ruulowo sandis o ƴetta kadi immo ngon naɓa ƴetta kadi ngo to adda woni ɗiɗi ƴetta ngoga kadi naɓa ƴetta ngo to kadi adda woni tati ruula ɗiɗi fof sowita kaley koyɗe makko dow ga kadi ruula moƴƴa sowita fewda ka hoore makko ɗo hino wawa fiɓede si tawi feere mum heɓike nde on tika no ruule koyo gere harka sengo hoore ga luttitiri buy ton fiɓe ka sakkitorum noon kadi o waɗe kadi parfum ko ɗum ɗo woni pratique on haray mayɗo on o gaynama lootede o waɗama e kasange joni noon janggen mbindudin ɗo darnen haala kan o wi wa yustahabbu no yiɗa alla yamassa sa'ira jasadihi illa bi khirfa no yiɗa lootowo on taw memu ɓandu oya ndum few hay nokku e ɓandu sina haray mo waɗi gawwol ma goɗɗum mo taari linsere ka jungo makko lootowo mayɗo fi on ɗum li gawli nabi sallah sallam saabu nelaɗo maka nino linnisa'i laati ɓen sonnaɓe gasalna lootunoɓe ibnatahu ɓiɗɗo nelaɗon nelaɗo maki ibda'na fuɗɗore bima yamini ha fuɗɗoron sengo ñaamo makko ngon kanko jiwon wa mawadi al wudu minha e nokkeli salligi ɗin salligon mo taw si ɗumanno ɗo rawahul bukhari haray kadi wala yudkhilul ma fi fihi wala fi anfihi ndiyan ɗan on tigi wuyɓaymo kono nano ya loƴumo mana yarnamo na on tigi geru o yara few hakada o wi kadi wa yakunu ala usbahi khirfatun hina dhalika koyo taw kadi nde ɗa wuyɓamo toujours haray ɗa waɗi kadi lincunka kolli ma na yanaɓo jungo ma ngo direct ka ñiiƴa makko hakaza aywa no wirɗen noon kadi on tigi waɗa e sidre manan noon ko sabunde ko conni kono ko sabunde lasdi mum on ƴufine hara on tigi lootire saabu nela Allah sallah sallam ɓe makino kadi ka lootugol jiyonkun ɓe maki ihsilnaha halasan loote molaɓe tati aw hamsan ma joyi aw saban ma jeɗɗi aw actar ma ko ɓuuri ko ha ka taññina o laaɓi o in ra'aytunna zalika so yii tawi no henani on acciron ni ko Bukhari e Muslim filli nde yewtere ɗon ɗe waɗon nelaɗo maki fil haslati l akhirati kafuran ka lootande sakkitorore waɗon kafura kadi pourquoi subhanallah ndaare ɗo nelaɗo sallah sallam ɗaɓɓitay ɓe ɗaɓɓiti ɓe ndaari ɓe tawi ko wiyete kafura kon na noon sifa kafura joni ɓe yeeɗo kafura bazar ko kafura original o on ɗon so waɗama ka mayɗo woni permettay neɓingol décomposagol makko ngol o yawata ñolde few yilti kadi ɗatinay ɓandu makko ndun tawi hara ko maynoɗo ara mo siññini ittay wona saabu yeeso makko ngon fonto o wawa si o ɗaani tun yilti kadi ittay microbe ji ɗin henjay wata microbe sino e mayɗo on tadi nangu wurɓe ɓe ɗiɗo piiji fof ka médecine darama tawama hiɗi tabbiti on en andinala Allah sallah sallam koko wiya kon Allah ino andini ɓe piiji hewɗi donc no jeeya e karamokoɓe wiɓe ɗum noon ko haala tun karamokoɓe wi no yiiɗi yon tigui fembane o sunsunko woɓɓe kadi wi no yiiɗi yo ittane peɗa kono noon yani ko yiɗango maɓɓe sa waɗi fala basa ella ala sa waɗali kadi ella fusala o peñatake noon hakada donc avant kadi o waɗede ka kasangue ma serviette adde o pompe o fof na yo waɗe ka kasangue haray mo ɓuuɓi ko mata o pompe joni noon sakkitorum ɗum ko hombo hani lootugol mayɗo jentoɗen fota o wi yambahi no hani an yakuna al ghasil nde laatto lootowo on siga hara ko hoolaɗo amina wona on ɗo naɓete o lootu mayɗo ɗuuɗa haala naɓetake o lootu mayɗo few puisque mayɗo no mari alhaaliji buy ko si maayi andoto harsi on tigi no moƴƴi ma so moƴƴa goɗɗo naafi o ari yeeso men ɗo waɗi bayana wirte mo moƴƴi de sen seedi ɗo ko Allah andi mo kala on waɗoyde ka hiɗen andi hada huwa kaka mayde on tigi fuɗɗoto woɓɓe si maayi kaɓe maayi haray ko Allah hollata julɓe ɓe wallahi no seede fure on hay fure wonduɗo e tampere
faami no woodi fureji taaɗi wonde tampere tawa ko kara han faami. Donc woɓɓe kadi ka maayi ko alhamdulillah hayno deƴƴi piiji ɗi no newi haa ɓe wattine ta no newi. Woɓɓe noon gorgara on ala lawno hay maygol ngol taw ko tout à fait probléme ɓe fuɗɗoto mayde ɗo une semaine hara ɓe mayde hara ronka on faami. ɗum fof ko jokki ko alhaaliji neɗɗo on. Donc haray ko haani lootugol mayɗo premiére on ko neɗɗo hoolaɗo mo ɗuuɗa haala hara o fillotako ko yiiwa puisque alhaaliji goo no yiye e mayɗo hulɓiniɗi. Donc ɗum ɗon na neɗɗo fof neɗɗo ɓannete e muɗum ko neɗɗo franchement wonɗo hoolaɗo ko ɓen takon quelqu'un de confiance hakaza. ɓe inni kadi hanana on tigi sifagol hay hunde kala ko o yi e mayɗo ko kaani na yo oolu few sina hara ko maslaha. Masalan tawi ɗo no joni neɗɗo ko woɗo wadde ko boni a lootimo a yii piiji hulɓiniɗi iɗa wawi wajorde ɗum yimɓe ɓen kono hara ko indirect he wattane ila dey goɗɗo jokkiɗo ko boni ha dow maayi e mum awa sifa noon. Amma siko ko moƴƴi kadi no yiye kadi e mayɗo woɓɓe mbi kaɓe maayi taw Allah adday ko jalbi saltaw e maɓɓe jalba hara ɓawa nangue hara sustaɓe e ndar ɗin piiji fof no toon. Woɓɓe kadi kaɓe maayi hara ɓe moosi hara ɓe jali tun fure a tawi hara mo moosi hara mo henti feŋ ɗum ko ala lama moƴƴat lande loota e mayɓe ɓe yetton alhaaliji fureji no hulɓiniya. Alhaali fure no alhaali gurdanɗa a yawi fureji tawa ko hentiɗi no woodi fureji tawa ko ɓiññuɗi. Joni noon fureji ɗin no jeeya ala alama andugol moƴƴere makko hentagol makko e jalbugol makko e sifa ɗin piiji fof. Donc ɓe inni aussi a yi on tigi no jalbi hiɗa wawi ɗum ɗon sifanagol yimɓe ɓen fi honɗum fi yoɓe ñentin ko on ɗo waɗayno kon si tawi hari ko neɗɗo moƴƴo hakaza. ɓe wi ko ɓuri hande yo lootu neɗɗo taw so maayi in tabihu komo o accirno yo lootumo o accon hakke maw meɗen ɗo cheikhuɓe men cheikh abdoussalam harras imam masjidu tawhid ɓe jannimen hadis jannimen kadi nahaw seeɗa hiɓe wasi kamɓe si ɓe maayi ko saya lotta ɓe saya sukano ɗo gore jami momi ye wowi yadde umra o fuɗɗinoke lootugol may ɓe heeɓi 11 ans o waɗu kadi formation fi mum ha o wawi suka moko bajo wawɗo lodde fure fota haray wano o suka men momi natti ɗe balɗe ɗo ko min e makko lootimo. Donc haray cheikh abdoussalam no windi wasi e wallini nini ɓe fataki taw ñande ɓe fati o si on ɗon no wuri ko kanko lotta. Donc ɗum wiyete alwasi neɗɗo siɗa hoolimo hiɗa andi mo gayna golle hiɗa wawi accirde wano yaafo ɗon mi andintina wano pomle ado fatade o wasino o wisilan ɗo ko min jultam na o accirno ɗon ka suudu o noddimi min kadi o yettilan o yetti kadi ɓe gurne ɓurɓe ɓadade ɓe o wisi tawi oustaz bano ɗo si maayi kamɓe jultan na o accirno haka. Donc ɗum ɗon hollira wonde wano masalan si saya looti cheikh abdoussalam haray ɓe naati aljanna la kono ko hoolagol on tigi ngol jokki hollira kono ko pomle accirno yomi juulumo kon haray miɗo feewi ɓuri luttuɓe ɓen la ko ɗum holliri ko hoolare ko holɗa on tigi kon si ɗa hooli on tigi ɗa andi on tigi e gundo ɗa tañƴini o no feewi tigi tigi e gundo arna ko yimɓe ɓe yiyata kon ɗa wawi accirgol alhaali ma ɓaawa ma kanko masalan ko simple no awa ko accirta goɗɗo kamen si yimɓe nayo ari ɗo ɓe inni ɓeɗo fof ko kippanayi ɓe goɗɗo santier ko mi addiri ɗon ɓay ko ɗum no mbuye men haɗano marton santieji ko darta ko mo tañƴiniɗa ɓurata ñamude ton mbuy wo hara golle ɗen feeway o aynay ko on halfinta hakaza. Donc ko question de peewal bon joni noon ɓe inni ka fenɗo fa yustahabbu no yiɗa takfinu rajul fi halasati lafaif gorko on no yiɗa yo o waɗane kasange ceeli 3 sonnajo on ceeli 5 donc coñci daneji penkoton tekkuɗi yiɗa si tawi ɗum ala haray coñci heeɓiɗi o donc on tigi o urne nokku sujjugol makko ngol ɗo e nokku makko on ɗo e takko ka wuddu ɗo e ka miwi ton e ka koyɗe ley ɗinɗo nokkeli fof no hana kadi urne haray allah fof so ala ton no wirɗen noon si woni kadi on tigi o haɓɓama ɗo hoore nden kasange on
so waɗama ko gaburu no hana firtede. Donc haray sonnajo on no hani kadi ko waɗane wudere e tiggare fof si o kasange luttuɗon timmine. haray hada wallahu alam. haray ala kulli hal ko ɗum ɗo woni ko cheikh bun bas en sifani en ko ɓuri raɓɓiɗude e lootugol mayɗo. kono haray ɗen wasodira kadi hakkude meɗen ɗo si woni woɓɓe meɗen maayi yo woɓɓe goo tawe e lootugol ngol. ko important yi on tigui andu ko honno mayɗo lootirte. ko min noon kon noon pour la première fois hiɗa wawa hulde par ce que ko noon Allah tagiri ibnu adam. kono naafi ko hulɓini haray ma toujours woɓɓe men kadi wawa ɗen noon golle puisque ko golle tawayɗe ko farillaje noon. farilla ɓay ma maaye mayɗo o ma loote on andi ko farilla. donc farilla noon kala ko tawi kon gasta fi sina farilla on waɗe haray ɗum kadi woni fi farilla. ɗon haray koen watta ila e muɗum. wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa sallam. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.